yma. Yma pob hynny. Oes o. Sleep. Dwi'n mynd am beth. I pob sy'n wedi bod yn dilyn y daith. First day of fall. Dwi angen neud fe mae gyd. So. Could just cap yma. Iawn. First thing first. Gewoon free hay. Dwi'n yn peek at the shop. Ja, dwi'n bach o bob man ar hyn o bryd. Dwi'n rili siŵr beth dwi eisiau neud. It's all change. Toy. Oh.
Iawn, dwi angen gold. Cambridge, 24 Cambridge. Hwn i gyd yn neud amdan consolidatio. Dwi angen... Tre. Deuddeg. Sgynna fi. Un dweud. Shit. Bydd efo. Dyna ffa. Cet, dwi isio...
Okay. Okay, Gwyn. Helo, dod ti? O, ni'n gwybod chi'n llun efo tir. Oh. O, na. Pam nes i na? Pam nes i na? Pam nes i na? Fedri angen cash injection rwan. So... Hai fi. Hai fi. Please, peidiwch yn judge fi yn y chat. Iawn. This is all about iridium. Gyda fi iridium thing. Pump.
It'll be big plans. One, two, three. 1, 2, 3, 4, 5. Iridium sprinkler. 5, 5. Ok, Aidel, uniamo di ciò. 1, 2, 1. Hwn fydd money maker fi. Hwn yw'r unig peth fydde angen dŵr. Dwi angen aur. Cool. Spreading weeds. Oh, what the hell? These spreading weeds. Okay, hyn yw'r unig... Iawn. Wan, dwi angen neud beth. What the hell? Beth sy'n digwydd lle mae preserve jar fi? Box fi. Okay, so dwi angen sort of workbench thing wan.
1, 2, 3, 7. Iawn, hwn o beth dwi wedi gweld ar dy tîm hyn wedi chwalu bren chdi fan. Okay. Sbio hyn, na, sbio hyn. Okay. Mae'n yn pretty ingenious. Iawn. Hyn de, holl pwynt hyn de. Allai just... Pwy dwi'n mynd i hwn de, allai bildio rhywbeth o fama. As long maen nhw'n y saith box yma. So, fel hyn man, pwy dwi'n mynd i fama, dwi ond yn gallu neud stwff sy'n fama fi. Ond trwy bod dim yn fama, mae o'n... yn gweithio. So. No. Byddwn hyn yn mining. Byddwn hyn yn gyfer mining. Dwi'n symud mining operation. Coed yn fama. Coed a clay a stuff. A stone. Yn fanna. What? Yn fama ddo. Copper ore. Angen 20 copper ore. No! Two copper bars. Do 2 copper bars? No, nie, nie. A nie.
Don't really actually. He's just gonna run the armored stuff. Die armored stuff van. Okay. Ja, dus je één grep. Dus even de hazelnut. Doelbal. Beetje doen. Oeps, maar. John. Beetje John. Ah, hello there, Emrys. You showed up in perfect time. What? Special orders board. Robin and I built it from scratch. Plank. Oh, you did. Whoa. Ew. Ignore her. Explain. That's a real hotel photo. Oh, is your cap gonna be? Between Carlton and Hen. There would need some good nip now. Yay! On board. Which is a real nice concert. Yeah. Mae'n edrych dda, dwi'n neud lot o'r gwaith. A da chi'n reapio rewards. Ydy'r beth dwi'n cael allan o hyn. Dwi'n mynd i'r main, sorry. Un. Un hynna. So gallu... Dwi angen hein hefyd de. I just cario mlaen efo hynna am wan. Am wan. Fi'n chances dwi'n mynd i ffind y hazelnut, so... Final David. No! No way, dwi'n mynd i ffind y hazelnut yma. So really cael hazelnut I Emily. Don't see happening though. Shit, dwi'n gadael y ieir allan.
streamline hwnna wyth. Iawn. Okay. Ti'n iawn. Will Cambries. Ooh. Broccoli, yeah. Dwi'n gael ei broccoli fi. Yfe. O ma. O, 5. Iawn, dwi angen mynd fewn i'r... Dwi angen... Dwi'n oak hwnna, dwi eisiau oak hwnna. Oak resin. Ein yma. Fanna. Cap yma. Mae'n mynd a... Free energy fi. Going down the mines. Fory.
Uh. Whew. Okay. Okay, so mae'n bydd yn tyfu yma. Class. What? Okay. Yo, this got a shit to do with a scrap. And lle mae'n ystod hops fi. Okay. Dwi'n llythyr rwan. Hwnna'n... That's normal. O, dwi eisiau prynu uwchods. O, yn hazelnut yma. Can't talk, Linus. Maybe day in the mines.
Oh no, bats. Free Claw. Yes! Is je weer? Så ikke vi det med budget. Dechrau troi'n reit powerus yn y gem wan. Diamond! Diamond. Beth dwi ddim isio. Dwi ddim yn bothered am. Master Slingshot. Dwi'n gwybod shit am Master Slingshot. Dwi'n gallu gwerthu Master Slingshot. Na, di peth.
Please did you go to the Master Slingshot? I'm the bit class. Put your hand. Talk to Lewis. Oh, 5 corn. Okay. Yeah. Look at frozen tear. Yay! Bits on the sides with the hair. Wild plum, ska vi ha. Mynd i cadw'r diamond na. Faint sy'n licio gwerthu'r diamond ma. Cadw fo. $25 gold star veg. Yay! Vegetables. Gold star veg. Do we have a gold star veg? Emlyn to ddim yn di. Weithio. Yn y tafarn. Ti'n gwybod... Ti'n bet, mae jyst yn... Mae o'n... Allan disgrifio, mae jyst... Ti jyst yn cofio fo. Allan, mae hwyl i gael. Yay! Chdi beth i werth fi yna, guys. Spaghetti! So wedi egni ddim yn isio yn le. Good shit. 25 of that gold veg, sure. Go yn veg. Oh, shit.
Right, there. Pedwar. Hela. 5 ar ôl. Ti'n ffo... Okay, that should be fine. Okay, can you... Ooh, oh, 1 up of that. Yes. Okay. Yay! We... Iawn. Dwi'n cael cows. Dwi'n cael gwarthau gwan. So... Tra dwi'n paratoi, wyt ti'n gallu meddwl am unrhyw gwartheg? No. Ooh, sorry. Ooh. It's sort of just yn sort of cofio beth ti angen neud beth ti angen. Good game design. What can I say? Ti'n yma mae heddiw beth yn cofio that. Ooh. Hello. Be gael o bilch fi? Be gael o bilch fi? Rhywbeth funny sydd ddim yn offensive.
Dwi'n gwybod. Let me... Not enough money. Shit, okay, they don't. Oh shit, okay. Dwi angen milk. Dwi angen heater hefyd. Okay. Oh, not happening. Not happening. No. $19, $20. You want to do please? Shit in the chat. Okay. What? Oh, just harvest of it. Shit. Ah, really cocker. Bydd ysbio yna, dwi'n di... O, di'r unig amser dwi ddim... O'n i literally gorau gawn amser yna i ddim yn hynna. Nath bus fi slipio. Actually, dwi'n neud panad. Na, nes i neud massive cocker. Oedd y job oedd harvestio 25 gold a wedyn reid yn y box. Nes i nôl 25 o'n i wneud yn barod, a dyn sonio o'n i hanner y thing. So, o'n i'n literally di tafod i ffwrdd thousands of pounds. So, not happening. Be wedi disgwyl i dwi angen mwy o cash. So, fi rhaid bach di panad, ydyn. Down
Save games. You know. Stuff with an inventory. Okay. Oh my god, the rest. Ja. Bydd yn gwrth ei. Bydd yn cash heddiw. Is that a wild plum? Yes.
Yes! False seeds, yes. Ay, ay, ay. But then... Ooh, yes. That's that, come on. Yo. Fedri nhw cael... Cael. Hyn yn good money spinner, da. Hyn yn pres bocad, da, da. O, da, dwi'n ei... Alla i ddyn piws na i betrol, di. Emily, my betrol. Oi, Willie! Okay, let's buy some cows. It's cow time. Dan gaan we weer gewoon die Gunther. Gunther. Beep, beep, beep. Ah! Betrothed, me. Hello, betrothed. Bastard. I'm gonna get some cows. Oeh, dat bien. Oh, fuck sex, wast.
Sorry. Okay. Unig problem sgyn i wan ydy, dwi ddim efo'r milk pile. Wndo! Yes! Hita dwi eisiau nesa. Okay. Let's get some wood. A mystery box. What? Insane. It's a mystery box. Yeah. Um... No. Um... Wel, yndi? Um... Mynd i'r gwely. Dwi'n mynd i'r gwely.
Okay. Ga i dechrau blinking tyfu hein. Be dwi'n meddwl y pysgod o fanna? Lle mae hada? O, mae hwnna wedi tyfu, Tapper, lle mae tapper? Tapper. Iawn, hada. Di fanna. Yes! Oce, ma' hyn yn big news. Dwi efo tapper o bob un math o goed o'n. Take the mushrooms, remember? Shit, mushrooms. Swe buwchod fi. O, ddylib di na. O? Baby, yes, it's neb yn bad yn fanna. Yan. Okay. I'm quite yn hapus o sy'n ma fa ma da. Getting there though. Getting there.
Siw war y lot all llall. Dwi angen air. Ideal, dych chi'n gwybod, bydda i am mynd... Dyma hwn yn mynd diwrnod ola heddiw fyd, o'n i'n jyst chwarae fo. Dwi'n mynd i neud hwn online I gyd. So hyd o'n... So weithiau na I just jumpio ar neud rhyw hanner awr arno beth. Just I fi. That's the plan, anyway. So, dych chi'n fawr, de? Dwi'n mynd I llefydd fyna. Good supply o air. Omni-geodude, yes. Geodude, don't they? Sbio am ta iron dwi'n gael. Lot o... Polka dot shirt. Yna. No, thank you. Iawn, level 80. Cyrraedd level 80.
Oh, come on, Lute. Woo! Tia gør det. Gwely fi. Give me lot o stwff i fynd at Gus fe. Okay. Iawn. Prosesu'r geodudes ma. Last day. Fel this.
Ah, too young to produce milk. Okay. See vad man hedder. Okay, there's lots of geodudes. Process it. Men kan man så pass fel hynna då? Okej. Sätt down, det kan jag. Ja. Nu har du in och kört. Nato, vi dimmer in och kört. Okay, iridium sprinklers, here we come. Jag vet inte kvart det fan vi kallar cranberries. Die uitbrengen. Die. Daar. Uh,
Shit. Diamond statue. Be dwi'n gwneud neud? Efo diamond. Oh, boiler room. What? Uh, um, like a couple of hours, isn't it? Your flower seeds. Okay. Do I have a flower place?
för henne. In ba?
Sleep tight. Okay, last day of the sleep. Bedroom Scotta. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. What's other? 5 coals. 5 coals. 5 lump o law. I Clint. Allan. Ooh, the claw. Yeah,
Out of the way, old man. What? Clint. Oh, Clint. Oh, my God, Imris. No, Clint. What? Oh, collectors there. Okay. Farmer Imris. Um. Yeah. Iawn, mae be dwi'n mynd i ddweud efo hynny chwaith. Faint. Gold, yeah, that ain't good. Oh, so hwnna'n sprinkler yn. So yn neud diwrnod i. What? Fishing tackle. Best fishing tackle. Beth ydych chi dwi'n ar? Oh, iawn, oce, so ddim hyd at. Oce.
Red Cabbage roller coaster. There, yeah. Safio am res, dwi'n. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so hwnna fel la. I'll back with that one.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Well. Yeah, looking good. Yeah, just your stuff i tyfu yn. That's all I need. Tyfiant. Oh, okay. Ooh. Okay, dwi'n mynd i spoiler out. Dwi ddim mynd i spoiler out. Oh, it's a cloth there. Okay, ideal. Gynna fi cloth, actually. Iawn, okay. O'n i smelio ni ddim go hynna. Diolch yn fawr iawn. Dydsy, dwi'n meddwl dydsy yna. Yn gwachad. Stadio. Just love bit of Stadio. Hyn fydd streams am chydig gwan. Just fi'n jumpio on. Bach o Stadio, bach o relaxing time. Taken from there. Yeah, diolch yn fawr. A na i weld chi tro nesa.